Da li ste znali da Trump navija za Zvezdu? E pa, verujte mi, nisam ni ja, međutim, došli smo do tog saznanja. Isto tako, isti miluje i Partizan, a tu je i pometnja posle proslave, odnosno obeležavanja nove situacije u Kragujevcu. O svemu tome pričamo u nastavku. Dobrodošli, moje ime je Stefan Milićević, dakle kao što ste mogli da čujete u samom uvodu, sada ćemo prokomentarisati tri utakmice koje su se danas odigrale u okviru 14. rundi ili 14. kola. Prva utakmica koju smo mogli da ispratimo je definitivno Radnički 1-9-2-3 protiv Napretka, jedna jako sadržana utakmica u kojoj smo mogli da vidimo neverovatan broj prilika, međutim Radnički nije imao efikasnost. 16 pokušaja naspram 4, to je dovelo do samo jednog pogotka. Međutim, sama utakmica je pala u drugi plan zbog proslave trenutne situacije koja kaže da prvi put posle ne znam ni ja koliko, valjda u istoriji, Radnički igra pod reflektorima i tu je došao do vatrometa koji je zasmetao i ubao u oči mnoge ljubitelje fudbala, velike patriote i ostale stvari. Moje pitanje glasi kako to da smo juče morali da idemo na posao ako je to toliko bilo do dana žalosti. Danas dan žalosti nije u Kragujevcu, tako da ne vidim zbog čega generalno se to pravi, ne znam, kao da je od miša napravljena mečka ili ti već. Druga utakmica koju ćemo prokomentarisati, to je definitivno Crvena Zvezda. Ono što je jako interesantno nije sam rezultat 3-0 pobeda protiv Vojvodine u utakmici u kojoj Vladan Milojević nakon same komentariše čekamo Trumpa da pobedi, verovatno će i on malo da nam pomogne. Čovjek, ja mislim da je izgubio apsolutno kompas, jer meni nije normalno da trener Crvene Zvezde potpadne pod ovoliki pritisak i da uzme da izjavi ovako neke stvari. Ok, njega je iziritiralo to što je Lalatović rekao kako nije zaslužio da izgubi utakmicu i kako je zaslužio mnogo više iz ove iste. Međutim, izjava trenera samog Milojevića glasi, pa dobro, verovatno imamo malo pomoć od sudija, pomoć od državnika, pomoć države, nemojte molim vas. Mislim da moje kolege moraju da budu malo obazrive kad pričaju, ne znam zašto svi žele da nas poništavaju, ne znam, da preskočimo dobar deo, dolazimo do dela u kome ćemo prokomentarisati nama u ovom trenutku svi živi pomažu od predsjednika države, republike, verovatno Evropske unije, čekamo sad i Trump da pobedi, verovatno će i on da nam pomogne. Iskreno da budem s vama, ovo nema više nikakvog smisla. Što se tiče same utakmice, mogli smo da čujemo mnogo toga od strane komentatora koji je prenosio utakmicu, od toga kako je Kanga arhitekta do nekih stvari u kojima bismo ne znam šta trebali da radimo. Gol malog Maksimovića je zaista prelep, međutim kada se pogleda ostatak ekipe i ostatak njihove igre, ne može se reći da smo vidjeli nešto lepše od toga. Na utakmici u okviru prvog poluvremena u 20., 33. i 46. minutu vidjeli smo dakle 3 pogotka koje će se na kraju ispostaviti kao i 3 konačna. Crvena Zvezda će prodisati tek u 62. minutu kada će ući Ilić umjesto Milsona i tada kreće ista da vrši kontrapresing i da se bori za tu neku loptu. Ako me pitate koje je moje viđenje trenutne situacije u Crvenoj Zvezdi, mislim da je ovo previše defanzivan fudbal. I što kaže sam trener Milojević, kaže video sam, čuo sam, neću da govorim, nije problem, ja sam defanzivan trener, jedan bunkeraš, a svi ostali su ofanzivni, igraju takav fudbal. Mislim da je sam rekao za sebe da je defanzivni bunkeraš i to je definitivno tačno. Kažem, utakmica koja se igrala 90 i nešto minute je bila toliko sadržena da smo imali 3 prekide iz koje su postignuto 3 gola, sve ovo ostalo je bilo na strani Vojvodine. Mali Radulović, bivši fudbaler Crvene Zvezde, imao 300% šanse, međutim ruku na srce moramo da kažemo da je danas Ilić bio na visini zadatka. I to je sve što smo mogli da vidimo. Ono što je meni još zasmetalo, to je što se u prvi plan uporno guraju neki fudbaleri kao što je Kataji, kao što je Radonjić, kao što je, ne znam, Elšnik za jednu ovakvu utakmicu, a na klupi ti sede igrači tipa, ne znam, Mali Jovanović, Milosavljević, Leković. Ovo su utakmice kada već imaš 3-0, nema potrebe da ti ulazi Kataj, koji opet se ispostavlja kao jedan od najboljih igrača ove ekipe, što je zaista neverovatno.
Hajde malo da pričamo i o Partizanu. Muko moja, pređi na drugoga, tako bi opisao tu utakmicu. Pre utakmice niko nije očekivao da će fudbalski klub Partizan napraviti nešto više. Ja iskreno da budem sa vama sam očekivao totalno kontra situaciju, da će Partizan biti rutinski ovde u ovoj utakmici orijentisan i to se dogodilo. 2 gola plus poništen gol nakon ofsajda u 5. minutu, drugi je došao, to jest prvi gol je došao u 7. minutu, drugi u 18. Zaista jedna jako konkretna utakmica u kojoj generalno mogli smo da vidimo jedno jako veliko i prijatno iznenađenje. Po prvi put posle XY dana, nedelja, meseci Partizan je delovao kao poluozbiljna ekipa. Dakle, veliki problem se stvorio tamo negde oko 55. 60. minuta kada se videlo da fudbaleri više ne mogu. Dosta nervoze na današnjoj utakmici, dosta žutih kartona, dosta nekih situacija u kojima je moglo da se odigra dosta bolje. Ono što je definitivno veliko iznenađenje za ovaj susret, to je definitivno Šćekić koji je odigrao fenomenalnu utakmicu, zaista je bio jedan od najboljih fudbalera. Ponovo taj tandem Marijaga Ilić daje rezultat i jedna stvar koja mi je onako malo zasmetala kod tog penala koji će dobiti kasnije TSC, Ife Đakovac isprovocirao Jovanovića koji je reprezentativni golman koji ima 30 i nešto godina, a njegova reakcija je bila na nivou nekog deteta koje ima tipa 20 godina. Mislim da takav pristup čovjek od tolikog iskustva ne bi trebao da pokazuje i da treba fokus da mu bude više ka samoj utakmici. Također treba pohvaliti Ifeta Đakovca koji je izveo taj penal jako hrabro. Paninka u golmanov ugao je nešto što se ne viđa toliko često. To je bilo toliko sigurno, toliko onako 100% da će ga pogoditi, da je to prosto nešto neverovatno. I sad posle šta je tu izazvalo tu neku reakciju u kojoj je nešto o njemu dobacio, ovaj reagovao pa ga ščepao za vrat. Moglo je to da prođe dosta gore, možda čak i crvenim kartonima, međutim, kažem opet, na kraju nije došlo do toga. Ako se osvrnemo na samu utakmicu, TSC imao 17 pokušaja, s druge strane Partizan samo 7, međutim opet sa jako teškog gostovanja nose 3 boda. Koliko Partizan u nastavku može, iskreno da budem sa vama, verujem da Partizan neće toliko više gubiti utakmice, prvo zato što je došla nova uprava, drugo što se totalno promenio sistem. Radnički KG je naredni protivnik kod kuće, pa Napredak, pa Jedinstvo. Dakle, Partizan naredne 3 utakmice igraće u Humskoj, što znači da pored podrške verovatno će imati i svih 9 bodova u igri. Ako se osvrnemo i na samu tabelu u okviru tog 14. kola, dakle po završetku istog, možemo da sumiramo da tu nije došlo do nekih preteranih promena. U suštini Partizan i Zvezda ubedljivi. Ono što je jako dobro i jako interesantno za videti, to je niz od 5 pobjeda Partizana, što uliva dodatnu sigurnost i eto, verovatno će se težiti ka tome, kao što sam rekao, da se u narednom periodu uzme maksimalni broj bodova. Moramo da pogledamo i situaciju oko Crvene zvezde. Što se tiče njenog rasporeda u narednim utakmicama, ona će igrati sada u Ligi šampiona, gde vrlo verovatno će doživjeti težak poraz. Sledio i OFK Beograd u gostima, pa Jedinstvo u gostima, pa onda Stuttgart, pa Mladost, pa Tekstilac. Tako da Partizan u ovom periodu sigurno neće moći da iskoristi tu neku, da kažemo, psihološku prednost rezultata nakon velikih poraza, vrlo verovatno Crvene zvezde. Dolazimo do dela u kome ćete se i vi uključiti. Jako bih voleo da čujem vaše mišljenje, pa budite opširni. A pitanje dana glasi: šta vi mislite o ovoj izjavi Milojevića u kojoj ona naglašava da čak i Trump navija za Crvenu zvezdu? Budite opširni, budite konstruktivni, čitamo komentare i družimo se u njima. Do sljedećeg video zapisa, sportski pozdrav!